abrante na fa ne chada no oye bibia wie oye kampa bibia but edu say ye pe wo ma omuti baba to pipa no so ne ato abon ono kwaliti ama eti wontie enya de omba pramande ni tiaba mo ha no ho or 8 years di anim asa na obedi president years ya wanya no 500 and something thousand years owu akwaba ahoma akoma 15 de dinach obedi president ya Ghana ohia mma ba nyamesom anya dwuma the Christ for Mompae but obeba ahom 15 e wo Ghana ni nyina dinach nti obeba wo ye da obeba ade e be connect no amanati ma betena konya no so no onya de obi ano nkoye vice e ma na nchamatene Bediako ani din baako ene Jacob Caesar anase chada no ebusia kamya ye send political career no de asine ni so a opese obedi omampani e wo Ghana ha no ano ya ye din e de ama no pa if you say asofo bebre e na enhye nkom e de fa chada ne political career no ho na ebusia asofo bi e friend say Apostle Richard Kwame e de nsem bi aba betudwa na sorry ene Jalem International na asemo a odi ababetudwa ade afa chada ho no ano odi yie pa ma chada bus achidifo kra ete enkomhye na asofo no eba be hye no omukra abohu eya yese omunsan omachikra emficha dachi anaso omukoso a endi nachi sa video no ena mensa ka me de eba be som na ansa na ebe ko video no na kai wo se aha eye too much gs the so say subscribe my channel we ni adoma no so ama upload bi bebia wonsa etimi aka abusunya se ye hwe chada tama opie ye eyi ni tise opese obeye Ghana mampeni na ode ne ho bewura political race nim no abrante wa bre yie pa efigi ya rebre so mo twe na bo so se ode ka light bill ene ade efiahwasne gakra edne de be forefore no homa edidi mu aye wa Ghana ha kwa na ebeti se sofopani adumche edi akrampo eba abonten be ka se chada mpo aye ne ba aye nyina nso eni mu Ghana ha se chada nso ofi Paris Chapel ena oba na enokran kamfo an se yehwe Ghana political season and ase political we na ye mu e wo Ghana ha na enim se Ghana ha politics no ankwankwa ye NDC a na akwakwa ye MPP fi se bebre na na twe muti e pese nkomba be di mampani wo Ghana ha na nso anye yi amfa momu yehwe obi te se ekwadonkwa a maami begina mu yie pa ma na no ye den na nso ekwadonkwa ntimi afa ankwankosi bebia gum enso de ne de ba ya igum so ebe pre ya ma gum na so tibi be ye bibi kakra obeyi PPP efi ho e ma ono so be to so miensa na chada epie ye ne se ne na manfo e budget papa yi so se owo sika ne ade na manfo edi na chine ma as a political way no esheki kakra mom ka se ene abrante ye nhwe ne yi anya se bi obetimi aba be ha Ghana ya manyo se ma na se MPP ni NDC na yinim da no obetimi aba be ho mo ye hwe MPP so akache a ne e kwaso ho ama owura alanchematen kra ate ne ho e de afi party ni mu a ono so akwakote afafranto ni nyina aka e kire se we no I say ano ya ye den da man people phone se chada kware ne ho a obetimi awrum se no se odi new force ne ba no obetimi the force no abo e de awrum na eno na busia obi nim sa se asofo no o mahu ne sa ne nti no mpese o mo break chada down ana se de no mpese o mo ya ye wa ha e na asofo pani SH0CKING last warning to chada sa akwada no nitini ye nana ayi edisan Kwame Bediako Ghana abato ba be ye na ye ti say sa banti no waba say on so se to abama no a press conference adam tu no fo me tu no fo kan say usha ne fa manyo so ni bibia no o form Timmy can say he's too raw. Into a person Ghana, Obewura Manyosem Kokodu baby or Beppers of a president there. Oh man, 10 years. No tonobo, no room. Aha. Mekai na wentie no gusuki digi. Press conference na me ya no. Me can say meaning baby a ofri den eba amen enti na mi tu no fo no na radio for TV for a mo kasa yitu for a muntie akoda bi so ye oba ese minim ne ato no ese TV so radio so ai wo so for no na wo tu a no o kasa kire sheda no nka wo ye ne ba nka nko pepa mimi ni atem amen shada me banka me pe ana santina me kan no wanti
Missing in where they're going, but you are then. Meaning, but you free back. Meaning, Libya. Now, me baby has so says a TB or me baby and me, yes, or not that. Never. Amen. Aha. Ain't a footio and a mutuna self footio way no air the last warning. Sakwadano went 23rd August press conference na meyeno ne Portugal career no beba wiye na nsama meka no e ba affect ne life throughout catch them mesim ni babi ofria dan eba do ye nyina me ne bibia so jaya o makeka kekere ni jaya kukuru no so be dan Newum so beto aso nante asan kwa akoye de oye ni de a opa onu akra omra dem ha 23rd August obeti asema meka nti obana no watunufo Omo ye ni yodum ina aminim o penanim guase eba abonten beka asese chada epeso bedi mampani a enye safe se chada kwa hwena ne mfisusa enu nti so peso bedi mampani e wo Ghana hanum se dia o ma ne ho mfie du ansa na watimi aba bewrem abaye mampani ebusua enu anso wa sofu pani a medi kan ka se ne din ene Apostle Kwame a oda Jalem International anono bebia na asori no woni potin de enya emetodwa enu betodwa mede ba basum na asem asofo no e de aka afa shada ho no enye asabketo asofo no e kire se owura sunsum wiase na ohwe ahonhoma edi chada echi na chada betimi abon ho modin bia apri bia aye campaign o so ye bia na emom se na nimpa e ba beda ballot papers no de sofo no kire se da bi chada nim entimi beto ballot paper no so na na mafo ka se na ase na sofo ekura o kasa de etia isi no because then no person o kire ne se chada nim entimi beto ballot paper no so ye nyina so enim se eye isi na be print paper no ti se o kasa na nim entimi beto ballot paper no so na eno no person wo kire se isi no e be ye corrupt obewie mu de ama obi na onwie mu fa ma obi ana sofo no koso kire ma o kire se chada pese odi mampani ne de a age se odi no ho kobo pani bi e wo Ghana ha no so gina political race no mu de den say yento ne so aba ne na manfo ka se esno charger na ni so de hu na ode ba e na so pani no so eni so de hu na ode ba nte be den e na omumienu atimi aka abom aba bedi mampani amana yeyi ebusua yenko tie ensam asofo no e ka e de fa charger ho na ye abrante na fa ne charger no o ye bibia wie o ye kampa bibia but edu say ye pe wo ma o muti baba to pipa no so ne ato abon ono kwaliti ama eti wontie enya de omba praman di tiaba mo ha no or 8 years di anim asa na obedi president years ya wanya no 500 and something thousand years owu akwaba ahụ ma 15 de dinach obedi president ya Ghana ohia mma ba nyamesom anya dwuma the Christ for Mompae but obeba ahụ 15 ya Ghana ni nyina dinach nti obeba wo ye de obeba ade ya be connect no amanati mo betena konya no so no onya de obi a no nkoye vice e ma na nchamatene abusia yakwa akohwe afi yakwa akotie sene sofo no e ka ne nsem e de fa charger ho na o kire se chada e pese obedi mampani e wo Ghana ha de a onfa ne ho nkobo owura alanche kwadwoche manten na enu na Ghana fo bi e ka se asene asofo no omahu se chada no obo sikenti mo pese mo fa chada din ne so no mo de trend keke because sene ka brante we pie na o pese obeje Ghana si ho na odi new force no e ba no enka wo sa asofo no kra e wo bibia anka o monta na chimom na omum supporting won paibom na nka wontimi bedi bampani na hwese ka Ghana ebetimi ade ye ho afi MPP eni NDC nsemo ana ebe so krampo e kire se e wo sa sofo ne ka se fi se so mko ma no tum na se bibi kosi a ye be ka se na Ghana sofo wa ha na mo de mo se se mo ya sofo e na bibi ba na manhu na manka ebe so adwenkyere ne se adenti na sofo yi amba abonten ameka nsembo mu nyina deda tama na chada MPA ye no o mani kan kran be ka sa branch bi bebe be fe ne chada no ne ke bi so ha mo ya sofo amaben na matwen amachada no apie wie no agye ne din dida no e na mo befa ne din ne so e de apɛ fame na wenim nyina ye nsɛm a amanfo e ka fa enkomhya e di ahim e wo chada ne political career no ho sen e na won so wadwen e kyerɛ ma ye hu e wo comment section ho me ka wo se aha e ye too much je ne ene de kan hu channel ya me subscribe ma channel we mi adoma no so ama upload bi bia won sa etimi aka makrao